Umujejera wa President Omuchanga hamwe n'abebembezi b'ebyobwegyese nibajanga abazaire baine kufayo aha kushomesa abaana baabo eby'emikono ekintu ekyakubasa kubahwera aha kutungura entaasya yaabo. Nagira nti omwana naabasa kwebisaho oriho ninga otakozire ki otariho. Niyo struggle y'omuzaire aba yemerire munaronda school fees okuhereza omwana. Noba nonda ngo omwana aija yebiseho okiriho ninga otakozire ki ninga otachiriho. Bya theory ondija somere bya practical timukayingana na mgeno omuntu yakwata enyundo hatiya akaza roundabout ondija akakwata degree ya social sciences akaza roundabout ka mwenje bakachira ngumumareho ebiro bisatu mutakalire orabanza kurya noa owe nyundo arabaza kubona nyiti azitere misimali owo kutera matafari arasa kutera matafari bamwesete. Ebi bigambira hari Kamwenge Secondary and Vocational School obwo bari kuvuganaho abazaire n'ekigendererwa eky'okutema empenda okubakubasa kutungura ebyobwegyese. Ebihandiko byahwire byo koraki na courses zo kwega ziryomu abakwenda kwega kubara kwega bwa secretary kwega bwa engineering kwega manyabiri nkahe kwega kukora bya plumbing kwega by'amashanyarazi ebyo byona nizakora ki kandi aho kubyegera hakoze iki nibaza ku ababona baza kushora urukweza sini yakana nashora JB ori hidi da aka wana rika idajika ni kwechweka chayo da aka wana ya tareho apire JB from tailoring namwe nicyo kureba hatandikire training institute abupata bazatandika kwegeze bya plumbing abantu batandika kumanya kutasya mizi majugabo. We Principal Education Officer kurgum chitongole cy'ebyobwegyese n'emisano ayorekere oku government etebekanise okushajika itendekere y'emikono mwanya ogu nuko kushaba abazaire okwereka abaana babo omuhanda oguhikire. Amasimu gakisha aho musiro wakwasa umwana we ayinesu umucishe umwana w'umishye akaba akino murwije umucaka bashita mukubi na yeterebisha umucyuka neza hata muzira gayatumwa nanje bishana kanaza kujarata kubitekaka obo nese musikubahereza kandi mawo twina amaje kutugishwiza ekishenge cyo mwana ki ari mu kishenge to kumenya byo najarata ebyaryo nakora. Omumakora gandi abazaire mu district ya Kamwenge bashabura kutamani omukushomesa abaana aba nyensi yabo nungi. Ebi bigambira mu district omu rukiiko orw'okwetebekanisiza okujaguza emyaka 25 ah'ishomero rya Biguri Secondary School. Omwaka gwa 2024 twatunga independence omu Uganda twatwine population y'abantu miliyoni 6 obwakozere census eweye tuli aha miliyoni 46 omyaka eyo obwingi bw'abantu bwa Uganda bweyongereho miliyoni zingahe 40 konka saizi y'itaka lya Uganda tekongeragaho na internet Ogabika kumwana noda kumwichi banja nichakale ukamuyo ko mushoro niwe kwacha biguze mushoro omwana aza kushoma n'ututi ekibanje cyabose bokatirachi bokatwara. Urukiiko rurubeire rutebekanisiibwe n'ekigendererwa eky'okwetebekanisa okushaguza emyaka 25 erikwija kujagurizibwa omwaka ogurikwija ah'ishomero rya Biguli Secondary School. Wareba abana bito barukurugras ukareba national result zikushobora hari kuri secondary school ukareba abana bakuze mu university n'amategekeraga kuri secondary school niyo nijya ngo yena neza ko yugera nanabagambire bakashanga Kamwenge district neya kabiro mu Uganda yona okurya kubi uro mwanya mwana gutwine baziremo omwanya gwa kabiro mu Uganda yona tusingire mbwe nutwebembire mu kurya kubi. Mwana wanje wasibota ma ndiyo shani waryota Gasha kwa Anthony Twin. Ire mtoko iyo shani mo kunko kumuri